khona yabona nje thina sake sagroove siyazi ukuthi nje wawuthi mawufika econcertini kubukwe wena amen manje mase sifika la kaJesu asikwazi ukuthithiza amen mina lekhava zalwane ngafika ngafaka inkani jwale kwakhishwa nje lento yokuba inteke nokuthithithiza amen ngafaka inkani kodwa inkani enhle ngokwemvelo ngiwumuntu onenkani emvelweni kodwa manje inkani yami bazalwane seke yokuphikelela ekukhonzeni bazalwane ngiyaphikelela bazalwane to a point yokuthi bazalwane sengifike la khona ingekho into ongazama ukungiconvince ngayo ukuphindela haleluya ngiyaphambili nje haleluya so bazalwane esinye isimemezelo inkonzo izohlangana kanje sizokhonza ngokuhlangana amen kayeni uhethele sekayeni ukopana ngiyaxoxa bazalwane ngijwayele ukutranslateelwa ngiyakhohlwa ngisheshe amen so sizokhonza bazalwane ngokuhlangana ngeke uhlukwane ukuthi obaba beyokhonza bodwa nomama bekhonze bodwa haleluya ngeke behamba bontate babe bange nebome babe bange sakopana so ke bazalwane sizoqhubeka ke nohlelo lethu bazalwane sizoya efakazini bazalwane ufakazi bunamandla ngendlela emangalisayo bazalwane ufakazi buyilekelelile impilo yakho ngiyakhumbula kunekhathi la khona isitha sake sangizama ukungivala indaba yokufakaza angisanda ufika nje bazalwane kinakufihla ngifakazeke kuyakhonzwa la kwakhonzwa khona kipake hemo rena kopani teng umzalwane bazalwane ngangifike ngayele ekhaya mina yonke nangififile liyena hakasibaka sena wayihlanganise nje omakoti endaweni ulapho bansisa shedingwetsi karamutsi noma uyakhonza le ekhaya noma ukhonza le ekhaya khanda nje iqoqwana sokuyathandazwa ke every day o house to house amen uyatshelwa ukena malapeng kufakazwe ke bazalwane ngizwe noma bazalwane bayafakaza angikwazi ukufakaza uke bayina hababhaka naha kutsibe futhi lento yokufakaza kimi igcwele nje ukuthi uma umuntu ofakazayo kushuthi nje awunayo lento ye self respect kinalintwe into zakho uyazi expose kubantu kwale kinalintwena hawupaka kaniti umuntu ayithenulanga asinambuyiswako handle kahle ki emqondweni yami nalento ethi ne upbringing yakho ngiyayiquestiona ngoba kushuthi awukhulisekile kahle awuyazi into efanele ukuxoxa nengafanele kiyelitsela wala hula ka yona usho awuyahula kathi kanhle awutsibise otlamele kusibuwa so bazalwane mangibona kabazalwane befakaza hakibona bayina hebapaka bazalwane nami sengihlangene negama likaJesu ngiyayizwa phela into nami engingayisho lina kuyawukwa abantu bayina sekopani liJesu kuyawukwa linto hape kayibuwami ngisukumeke bazalwane ngifakaza ngiyana kipake ngixoxela ke no yes ngiyafakaza ke bazalwane ukuthi ngo2017 bazalwane ngangenwa amakhaza engingakwazi nje ukwachaza kipake wena 2017 kilakakenwa kisegame kisagone kusihlalusa awangaphela lamakhaza bazalwane to a point ukuthi mina noma nga 35 degrees ngakusuke ngizolifaka ijezi ndaka baka lawo mlesigame senasathi la kwathiwa ki 35 degrees mayemo amchiso kwangenzeki nje bazalwane ijezi ngingalifaki kwangenzeki unosayese bayina kisikakatina jasi so sengiyaxoxa ke ngithi mina bazalwane ke angibamba amakhaza anginalo nejezi dalwa kwasendlini anginalo kisho ke wakene njwanele kahlunga kinake lijezi yawudina ukezi kuyabata dini ngoba bazalwane nganginalento ukuthi ijezi nje awukwazi ukuswenka ufaka ijezi liyayona ioutfit so nje ijezi ngangingadlali nje ijezi jwale naje simba yina kinthokene kisayirati handleni kisayixwayela ifakaze ke bazalwane ngithi hey bazalwane ngibamba amakhaza anginayo nemali ngaze ngayo wakweleta amajezi kibe bayina nayo class wakhe sigame kabakala ukushete kusina yona impaka zamaka zasikolodo ukifumana ijezi xoxe bazalwane thelinye la 1100 elinye la 600 elinye la 700 amen kisho ke ne 1600 linane oleyitseng amen so bazalwane ngiyaxoxa ke nje ukuthi uJesu bazalwane ngimbone uyangilekelela sengikwazi ukufaka ijacket kaJini into engangakwazi ukuyenza jwalekile uJesu wayesekuthina ijacket inyana yebubebe yajini wona jwale Jesu unthusise siqede ukukhonza bazalwane isiphume riqede ritswe masisonke emotweni angicele hata ke nakoloyini mina emunga angikuphe
athi hayi we mama kufakazwa nje kanjalo ake nemina awubaki kayisila yena bese kuva nje isidingo sokuthi usho ukuthi amajezi ayo malini kaloku sinabuhlokwa le ibawuke ne usho linaneo la ijesi ewerekile ngayona athi hayi ubuphethe ukuphakama nje kaloku uyikhukhumusa ukutshela nje ukuthi unamajezi amalini kaloku batla ho bolella rona le ijesi sa bitsa bukahe ayo ucace bazalwane ukuthi kushuthi hayi akwenzeki kuhlake uba yina kanita ho etse ilitho siphinde bazalwane ngelinye ilanga hape kanisa ngifakaze bazalwane kibake hape ingqondo yami sinayitshela ukuthi kushuthi sengizolungisa ke manje sengicorrective jwale kunjwa ngihlohlupisa sena khale ke sibuka he jwale ngifakaze ke bazalwane ngiyaxoxakela emakhosikazini la sesifellowship akho kuleyo umkhuleko kwakuba ama females kodwa nje jwale bonke nakupanyela teng notwayela ini babo mmefela yithi mina bazalwane ubaba kwami lapha na ungibuyelene emsebenzini uadvise wabam-advisile bamlayela umthandazi thizeni angathi umthandazi noma inyanga jwale ntate wa haka bale bamulela mabapili mrapeledi ayitsengi akiseka bake mrapeledi na manje into engixakayo ukuthi ilibe sahlala kuleli khaya sihlala kulo akaze kuhlatshwe ngisho inkukhu kodwa mase ngihlangene negama kaJesu nansi into esingijikela manje sithi ibiye kumthandazi yabuya namakhandlela ke bazalwane ay blue green tenjalo jwale ntwe mmakaza njwale ntate wa haka ntwe dingaka ke ntho rene ke sa itse empa se kuphulusitswe ke yona jwala hlali dingaka o tlamile o bona dikerese se mofuta isibika ke bazalwane nokuthi ngathi izobika umuzi into enjalo ibe ujwale lana isabalawo libihellaba bese ke bazalwane ngithi into engixakayo bazalwane ukuthi lo muntu akabe ngabanji angaze bebanjwe yini ngoba inkomo nazo imbuzi nazo esimeni ethanda jwale kayipusa ujwale nakuthatha bayibukayo bani diputi diteni dikhomo diteng akaetsa sewa se ratang siyangimakaza sena siyezanjwale but iwari yami sekutheni why olalonge bengakwenzi uma sengihlangana negama lika Jesu useyajika usenza into enjalo jwale nakipusa ujwale ubani ntho sena ka ufela Jesu alisiyo khala sa di yesi ntho sena jwale o diesa ka mkhofi ase ke tsebana le Jesu asukumeke bazalwana amakhosikazi athandaze kuthiwa mama relaxa into engekuyenzeke leyo umthandazo ukhonje kwami ngakusasa kuthiwa kuzothandazwa bayembe bomme ba lukuluha usani thebelo so itafihlela ho wena thapelo lukuluha ngiphuma bazalwane ezumzalwane haki iswa mina kahle athi ngeke sisi ngase fasithatha fasting uphakeme ngempela alo hangi mina kanithi wena umuthi ayikukumusa ngahulu kanithi batha dithapelo isebenza ke nathi yenze yiwanjwa kwenza yiwesiziwanga bese kusidingo sositshela ukuthi umnyeni wakho unenkomo ngeyimbuzi halo usalibe kuhloba ubulele wena ntate uhaha kuna lidiphuti hang lidikhomo bazalwane lamakhosikazi engikhuluma ngawo awasendaweni ayayazi ngisho awadinga ukuthi ngitshela ayayazi noma kathiwa ngishilo noma kathiwa ngishonke into abayazi bayi uma kasani na kuone bomme bana kanithi bathi basohle sena ke sibuwango bani bahaha muzi mona kaufela ngivele nginqumeke bazalwane ukuthi nje ngeke ngiphinde kinkaqedo uhohang noma kungathiwa nginqumele nje ukuthi bazalwane noma ngathiwa sesikwilokhalika senzo have to kodwa nje ufakazi phinda la uke hathiwa ke nami ndlule hohang nthuthu ngibupaki keke beka yetsa hohang kanti akunakile bazalwane ukuthi isitha sizongivalela ekhoneni atha kuyahlokomela wena jwale sika singibhateletsa khoneni sifuna ukuzongibuyisela amagibhithe esengiphume kuwo sibatla singihudise eGibhite mexwanding ngoba usathane nje into avela yisho vele wawukade uthini ari satani hanhle habe uyizikhala uyizeng wena awuyatsho litho ufakazi bazalwane mina personally bungisebenzele ekutheni bungilekelele ekutheni noma sengificwa ihora lokulinga ngibanjwe ngakusho jwale bupaki la bunthusa wena mayemo nga awufihla mayemo adintwa ke khone o ka nniti ke tshiretse ka se ke tshireletse ka se o ke la sibukwa bunthusa ufakazi bazalwane bungilekelele ekunqotshweni kwezimpi ezinye engawucela ngomthandazo engangifakaza nje bupaki bule banthusa dinto enze ngada ke sa into ke sa dirapellang ho hang ngake ngafakaza bazalwane ngathi ngangigula ngikile ka paka ka kine kula ngine nezinto ezithize esazibalwa odokotela kina dinthonyana sengada na seyisendibalwa kingaka ka ba doctor bazalwane kwakubala nje ngino sinus kuthiwa no protein deficiency baluthenike kina le malwetsi nyana mangata libo sinus angizange kodwa ngibeke izandla ho hang matsoa abewa ho nabangapella abantwana bama babe ne skin problem azange bebeke izandla bana baka bane bana le mathata ali tlalo abaya rapellwa ho hang le bona
kodwa enhlizweni yami kugcwele into ethi ebufakazini kunabazalwana abalalela bayoxoxa noNkulunkulu ekuseni. Jwale una uyafihla umpaki mboka nithi unali bana bamndimo wale babamela bayisatshebela bayisa umndimo hohle bakaphela uyena. Ngihlezi bazalwane ngithi angazi ukuthi ngingenza kanjani to encourage abazalwane nje ukuthi if ever you get a chance yokufakaza isebenzise. Jwale ha ke se monka isa jwanga nithi bayina wena ke libulelle wena ka nithi awufihla sibaka sa upake sisebenzise upake. And bazalwane ayikho leyo ukuthi ke ukufakaza uzofakaza ngoba kunento embi eyenzekile. Upake asiwona momuhla mlupake ubani unalise sibi sesahayisi. For the fact that nje uyaphila ufakazi kaNkulunkulu lo. Urisha waphila ke upake bamndimo hobo. Uhamba ngemoto emsebenzini every day imoto hlazi baginqa abantu. Utsamaya usengijwalo kakolo uyamsebenzini dikolo diyabathetha bathu diyabaphethula bathu. Nathi izolo bazalwane sicisha sangafika. Mawubani una hanyane kusafihli mona. Omubi efuna ukuqeda ngokuphila. Sika sibatla uqeda kamaphilo ahuna. Efuna nje ukuthela ibandla labazalwane ngehlazo. Abadla kanithi wena kanithi phuthe wamndima iswabise. Omubi bazalwane bezosihlanganisa iTexas sihamba ngayo ezoyihlanganisa nama truck neemoto ezincane zivaleleke ndawo. Taxi na khala sama ka yona kanithi khalita kena ha dikolo isenyanyana hanga le dilori. Udriver deshayelela egijima ngalendlela. Mkhanni ifile khala matha ka lebilo lena le hodimo. Kodwa isandla sinamandla sayibamba. Empa letsole matla la itshwara. Uma nje udriver Ha o le mkhanni ubonele yangozo understandile ukuthi ayikho into adingenziwa umuntu ukuphunyula. Ha o bona ka nnete maemo wala kosi ela ka nnete wa bona wena ka nnete ha umuntu khala ka etsa nthwela eka. Isandla nje sikaNkulunkulu esinamandla. Ilaba litsola mhawu la mndimo lela etsa ho. Akangavuma nathi uNkulunkulu. Ahana ka huna mndimo. So bazalwane inhliziyo yami igcwele ukumbonga uNkulunkulu. Philo yaka ihlezi umlebuha hulu Ukuthi mndimo. nje yabuzi bazalwane malithi icilo ngabantwana benkosi abanazi ingozi. Haka nnete mina thoko ara ne bana ba mndimo abana dikotsi. Ngi-experienceile lokho izolo bazalwane. Ifile senu ke sibone ka mahlo. Bazalwane imoto iyoshayenya uphakathi ubhekile. Koloi ile pizza engwe ushebile. Ufisa ungazi noma shitsho driver kanjani ngemuva. Usikabaziba ukuthi yenza njani. Kodwa nje bazalwane uNkulunkulu wayithi nje. Kabona mndimo ayisuthisa koloi. Hallelujah. Nayo futhi indlela Peter dihamba ngaso bekufanele kube imess kodwa naye yangalimali into etheni. Koloi wayalimala halu hore ka nithi mkhani khala matha ka lebilo le hodimo haholo. Hallelujah. So bazalwane nje into yami lapha etheni ngiyamthanda uJesu. Jwale tabaka imo he bayina ho ke marata Jesu. Ngisinqumele nje ukuhamba noJesu. Inkile qedwe ha usamali yena. So bazalwane sodedela abantwana bakaNkulunkulu abanofakazi bezofakaza egameni lika Jesu. Hallelujah. Feta lukulla bana ba mndimo bana le bopaki bahle ba topaka ka lebitso la Jesu. Li phakanyisiwe ezulwini emhlabeni angapha igama likaJesu phakanyisiwe ezulwini